Nimbula mga may Poland na city level Warsaw level tu kana vi matagal Balkana sirinda mata na vya kana ke tatako bakawati level nakto na singa sa ochman hon na kavi siraram tu kana manua tomal manda exercise sar mandai nartumbas itu malah kami udah sarambas nartumbas ya reda yawa kata lambasin di batuang sambasin di riwang tembulan nanti tem botok mian nartukuila kalau nartukuila Polandia tak bakoch mula binaka naklanir to may bitser to mode sa kabisi na tumboy ke ngaray darabon mo may baka bikina reda madara biban kanal to Sei tunggu dalam stoa, aku serangan tu babulang kamu. Amba de lutu sombu. Ore, masa bulan pasende, karena lutu sombu. Wow. Oke, dabir mantu bangkong, kita dabir talmaye. Boleh sarto ngapa ke Polandi, nanti ada di stoa. Ngambange kat serangan raki. Wibutun serangan yukot tal tu menunggu singkat kata-kata. Oleh nimbula Sarmanda clear. Bikin ni baru aku cukup mai, dekilan ni Polandia, mawasar ngabata nangon ni koroni boleh, sekarang bolu, tu kun ni yali kere bakan dua, na sitio Warsaw. Ausa pun cuma nak train no, dona dorbo kru, dan cuma na nomor train, batam lihat cuma basa baka. Beliau juga nak pasal ke Polandi. Sa selihat kami usah website. No, laku kini mau boleh dalam pasal Polandi. Sangka itu kau kami anda nak? Oh, itu kau kami anda nak? Saya tu orang gawarak yang mutakos. Thank you. I need to know how to say hello and thank you and please. Anda pasal ke Polandi. Itu kau kami au. Na Warsaw. Kona kena capital ko chukina go yao esang ni dabuti bakana Warsaw dabuti bango var shaba
Warshava. Obangango biko tura leo. Ndoro mana malavu. Au da buta chika kina na bosa na woso ni woso. Bata ni da wili kuchika na bosa na raiva ka Europe I mean bosa cha na raiva ka England. British English Salah. Ini kalau salah ni tram go. Cepat me. Lori mata kan gue bontokin. Taksi ya. Lalu mau layu. Iya. Kenapa lilip sertunggo? Ulo sarere binakadin. Wow. So welcome to Warshava. Yeah, or Warsaw. Volei tu vaka in England, English. Well, it's written like that, but it's pronounced be umatang au pronounced actually vaka England, British English. Kosa ngi vandon tikyo nano. Ito ko ko biao. Senga ni Warsaw, senga ni Warsaw. O ira na W, it's V. Yeah. Sana kandara buli da bobo sana bosa datan tumpasya bekim ni nagay sa mamurimay laksakan ko na bakambula and kami ni kuwa doon nga nakiratumbale and alomulisitin ko Warshava Oti, kami kuah, nang kita kami doon live, member leto na history ki Polandi. Nanatalo chukumi na darungo ko na kalakena mos ni darungada na nonra mati baka yaw na leo ni bonua Polandi na bakitin kadiyo basa kalima kana sa may daba na karuni bolewe sangga men lingali tu kino Polandi Rusia. Iya, ngonong ko sa gali mo ko bertuna NATO, ko sa durtal nga mo ko na EU, European Union Karang ko lang may kuha. Awan takatal nga na Euro, si orin wan takatal nga nila waka Polandi. Pabala mo na ang karaman doon na store, sembangge, may withdraw takamando na sende. Mentre vado a fare una bull ni lavo e che sorta matalo binaka ira mana ke mam sateni korra andra kana rakawiti kyau vambula rapa kasaraviau samata biau na vasaravi possibile vanno na bese purpura era siya ni kelikenda ser sembra pandi ni rede donna kay Vitis, kay Yaniano, Pacifica. Doon na doon na kain doon retiro bali mo na tamata na iteki-teki doon bakit teki-teki nabi mo na kita ngulakin hindi ba iteki-teki tamatara tali takar do smile do dusia may na dalingango nundar tunanongo itek ya darakata bulida ya kakak kuninda mantuala kana weka balitikenda sarungon to tarang no lungu ke bakau siru dere mutakan ng buininga sana taro nga ngunsal where you from? Kung doon mo na ako, abulit may Hawaii. Sa mga nilaukin, doon na turang sa, sige mo sa tarasar nga. Abi nakatsar nga ako, may betara na ulungo. Okay, sisingkila ko na maramaliw may kanda mo. Kaya tara na ulungo, nabuda na lingan. Nimbula, bikim doon na siya mo chukumay. Doon ba kong bulang may?
Samara usare na stona Rosman. Sarangando na supermarket. Supermarket ke lo rivale Europe. Olivele boleh na mengu ginger. Yes. Sarangano kumaso. Tinin rongati nando mongo. Kwa ngaira wati uchungo na ginger bati ke nakariviti. Tumbrike. Odurmande la maya. Tukamaya na store Rosman. Abakachukua na supermarket. Okay. Okay. So that's good. En dari dia ramaru takanon ra antak sartu kanon robos kita bak Poland. See? So dari dia non radimbitak. Na non robosa. Na non rada butumikina rasengan di manduala, okay? Okay. Na vira imatamanda goyau. Imbula bilaka bula Filipe daka. Wow, saya no spellingnya kan. Riptak bati ke sulia sini kambor leruan na mekandaro siya mutumingo. Rombuli binaka na turang. Ro siya musar cuma de bebe. Boleh binaka kamineli tamani. Iya. Okay, mau pakai televisi ke mana? Yandra. Ano binak santen manda. Sorry, santen. Yes. Sampai katabi itu kona matenisiga Poland. Nitaka. Na katenisiga ko me kotele binum rongan tomu. Sen ronga chukna. Suara kacuk mo monguni ang kona bale. Iya. Dari nang kona ko babu na nang ronga. Naka, so welcome to Poland. Yes. So here we are. I'm not really in the city center. Well, I am technically. Kata di sini, iya. The live yung sarto ng kono sini, boleh naksiliasi bula Filipe. Iya, kau cuma ngono kusikas kata-kata sabi butuh di sana. So that's part of town. Bata kau nak ibu bas. Mungkin untuk mena basi di Sarvan dalam garis talikin sa tanbek na historical sites, but di ko sa kutsu kami go na mape go baliti Warszawa dia sa kay bulit itu di ko di sigita buti baka walang na Warsaw. That's what I normally say, Warsaw. But the rubunga sa kay pandudon tikaw sa gitulok ko, it's not Warsaw. It's Warszawa. Wow. Something to learn. Something new. Yeah. Sa tumbula may Midlands. Tumbula may Ngilandi. Nakapakalevo. Nabubal na Takataka. Bubal na Sedi Kamboa. Bubal na Tamani. Nakabali na bakan rituman na matakan ko. Bakang bulay. Bikin to Europe. Saya kabitsuk ko sa. Uchuk na rosa nga bula miniti. Kung ko may baka televisi nga to, embo kataviaw so na vitamin D. Marta ka baka levo ni atong bulamay, I want to train my chaman may Berlin na bimama ni walo ng bugi. Ang ikeli chukike na ona kalokol matakalilay. Overnight amo nga mo ni train. Tungelo mo na Balkana. Oy. Dumbula Suliasi. Dumbula may Reyway. Yes. Good morning Reyway. Iya. Sandur sarto nga ka na Lomani City o Warsaw, sa Warszawa, and Vanulevo, Poland. Poland. Sa hoci nung kata may chamani, sa alak mingo Polandi, na sinutu city usan kay mo train sombui
Austria. Tos juga na takataka, tos juga na Vilnius. Iya, to kaya Vilnius. Kasar nga ya, bikin din na siya machukumay. Doon nga na nunggu update lak-lak nga. Nimber ni tako siya, muli-muli na minggu tang laya. Me ngunu po mati me utsina, rongan ito mungo. Sandon, sar-sar talian, naka. Ari, ako so. Ano po nunggu ya likita ba kung doon ni Vivaldo, Second World War Ano kaya bartakan so kaya itamba the before and after the war. Rega sana wal makatok miya. Tukun cuma na darubo kilometer lo cuma ni train kona Warsaw kona ready to go. This is the new town. It took them about 20 years from 1945 to 1955 to 1965. May bato nga nare-ready ba mo. So still building, still new. But siya nga naurumbali sa bata, it's a very resilient people, the Polish people. We can learn so much from them. And guess what? Guess who their neighbors are? Ukraine. So I'm right next to Ukraine. And south of Ukraine is Belarus. And the Czech Republic, also south of here. And on my way to Vienna on Tuesday, I'll just catch the train and then we'll just go through the border all the way to Austria. So we can get to see the different European countries. Yeah. So nice, so beautiful to be here. Okay, dan nalidur mo na sto Rosman, Devi sarsara. Sa pulis sarto kami ko na happy hour. Kasar nga ko, dumalang kay Dr. T. Nadurungan ko na happy hour, limula na pinakami bula na tangolaya. Go, happy hour. Iya, kira-kira Dr. T, kung minta nila ka na happy hour, laka mo na nga limula na tangolaya. Okay, Mai. Nangal. Hello. Okay, another lama. Enter. Okay. Dari lama. Okay. So this is the store. Air conditioner lah tu. Di sama mereka salahkan di makeup. Kecik malah mo, nanti ko na malah mo sahabat itu kan itu sih tapi namo sih boleh makeup. Iya dokter ti mereka nak tiap nasi wala. Wow, mana labo bakat Polandi, labo bakat Polandi mo. Nak suliasi, salam tiak tu weekend tu. May riway. Kalau misalnya tuh balik po, kasi matay po cikin sing maruway begitu. Iya. Kalau kemana lewat ngariman tuh. Wow, this is nice. Wow. Cherry bomb. Relaxation and happiness. Sar-sar man lama. Iya. Wambul juga ni bikin ni keve. Wabini pun nak bikin ni nanti bak muriau ti kena tangan itu dokter ti. Yang lepas tu taruhnya orang tak pernah pun dulu cikan aku belakang.